Kinong yalam ka Rbyf Youth Federation kentu pru ya ka umsning circle kilami syakmat hadin bakilapan pau ya ka jingbam ngauhun ya ka Jingpyntrei ya ka Surok kali na ka benta ka Jingpyntrei ya ka Synod rangba jong ka Rbyf Synod ha Mawtari merdon katei ka lempung jingeseng ba ka balang kanlong mentau benai leber banwan bar ka Jingpyntrei ban Pyntrei syai kadang ya syaprang khamtam ya ka Surok kali ka balas new bat ki badang pom thmai ru. Ka Rbyf kam hun satya ya katei ka Jingpyntrei hadin baladon na pedang ki kontraktor ki ba omshem la yo kam Henry ka balengo ka long ba ki kampat ki ya syai watla ki traisnong ki bala register kontrak ha ka office u executive engineer jong ka PWD umsning kemshem la pau kerteng satya banyo Jingtipyntrei ha katei ka Surok kali ka bajalan na umran sha merdon kumba shipho kilometer siteng ka Rbyf kam hun satya ya katei ka Jingpyntrei hadin baladon na pedang ki kontraktor ki ba omshem layo kam Henry ka balengo ka long ba ki kampat ki ya syai watla ki traisnong ki bala register kontrak ha ka office u executive engineer jong ka PWD umsning kemshem lapau kerteng satya banyo Jingtipyntrei ha katei ka Surok kali ka bajalan na umran sha merdon kumba shipho kilometer siteng ka Rbyf lengbau ba BP thank you ka bu jingkeli mano bayo bha ya ka scheme Surok haba ki kontraktor badai hok kimyo bad Halor kane kanpan da ka RTI banlap ya ka jingsisa bad banthat madan sendon toh nungkonge nakaliang jungi ka Rbyf Federation ngipen pau ya ka jing yaro ya ka office jong executive engineer umsting division ha ka bidi bat ka jing simkhia jong ka office ban Pyntrei syai ya ka Surok ban lek sha merdan Mawtari ha ka bidi bat ka Jingpyntrei jong ka jingeseng Synod ka ban long menta ubnai manuan Henry hendiat pat ngidon ru hendiat ka jing penpau jing sukhia nama don ki katu kan ni kontraktor ki ba la register hapo kan ni ke division ki wan kendu yangi penpau ya ka jing sungsi ka jung ki Halor ka jing bamyo ki kam ki jam Pyntrei ha kan ni ka office te Halor kan ni ka mat ngi la ya wat Jingtip ya ki kita ki kam ki bala Pyntrei hapo sno madan ngi sibun ki Jingpyntrei ki don ka bahmat du ka te ka Jingpynkhut ya ka te ka Surok nadu ka lat merdan na umran hadu hapo Mawtari merdan kaban kumba 10 kilometer siteng ka jingsingai tahang tei ka bangiwat Jingtip ki bala Pyntrei ngi kidon kita ki jungle clearance ngi yang te kidon ki rain cuts kita ki side bump bat ngiro kidon kita ki drain clearance kidon ki art bat kita ki boulder lane kita ki stones nanta ka pasau kidon ru ka Jingpynkhut ya ki humpai hapo ka te ka jaka nalor kata apat ngi kadon ru ka repairing ya ka te ka Surok ka bale kita ki ports hole Henry haba ngiwat Jingtip kano try ka syong baro ka estimate ka bakani ka division kan pelut ha ka bidi bakani ka Jingpyntrei kani ka Surok na dok sedok ngilap haba ngi kendu SDO ngilap ba wong bangimpat sna ka estimate ya menta kina sutrei tangkat tu kat ni kontraktor telah lagi kerana ka tangkat tu kat ni kontraktor ka penpau kala di sisa ba kita ki kontraktor kelas 3 di bala register hapo kani division kiri hok balon mi sangi kinong ilam seng balang harga beri ban jingirap ban yakran lang ba ngimyo kam wer nirap lang ban penkren ki kam namata ki jumki tegai ka bangilap hangni ngilawat lu ka Jingtip lembaga estimate ya kita ki kam southly kam ki bawang ipi light no ya kita ki ports hole repairing of ports hole ngi tang kita kam ki bini class 3 kontraktor ki bala menteri kawai ngiong kata ka di ka jungle clearance ban penkhut ya kata ka klau ki bana harut Surok kabar ka di kata ka rain cuts kerana kata ka sajbam penting baka ka Surok kan tut bed siapo kanala kabalai ka long penkhut pat ya kata ka drain ka ya kanala ka ban cylinder jong kata ka Surok naman ngi ha kini ki liu telang mementa baka ni ka RJIL kata bang tu ka Reliance company ka wan sna ya kata ki banbu na kani ka sikro dai pusan lak tingka ki bangi susim entire length jong ka road kamut kan poi halu kata ka ong ipi kan 1.95 crore telara ki ong ni Pyntrei tang khndia om ya ka alpusan persen om ya ka 10% sanpo na kispa andrei larang isim tang sipawa bakin Pyntrei ya kan ni ka pisaru kanam tunai ya ka sabu pralak khandai punyo hajar ruspa nyo pulai tingka ka jingkeli ka bumi yang ni kalong kanongut ki benefits kindon lemba
kani ke Jingpyntrei kam berit hapo kate ke Surok habang hangni habang ikli mene ya ki barababu kanongut kidon kita ki registered contractor class 3 hapo ke division Jungpi ki ongi ber kidon tang kendai pupra ngidon lightly ke subdivision hapo ke ni ke Umsing division ke we ngiong kata ke Mawtari subdivision ke we ke Umsing subdivision ke we pat kiong kata ke Umroy lene ke Boilembong subdivision ke bahap hapo ke ni ke division Umsning ban ong bengi tang kendai pu prangut kita ki kontraktor kalalun ke jingkeli ke bakraw la ke di jingshan em Halor ke ni ngin sa file we ke RTI ban lap ke jingsha kanungut ki kontraktor kidon ki bala register hapo ke ni ke division bat kanungut ru kilayo nong daga bakilayo kam lembaga ni ke division balada ki kini ki kendai pu prangut ki bala ay ngi ki balon na hapo register kimyo te mano ba enjoy ya ke ni kam mano ba yo benefit ya ke ni kam namar kabalungo kalong bangi hangkati ke Surok kidon hadun rungut kita ki masterol ki batrai kat kum ka juk mentang ngi keli kat no chi sngi ki siwi ka bainong sngi kita ki masterol ngitip sai bakilade kita ki RCW kita ki regular casual worker ka bakiyo kum basaus pa san pu art tengka ka chi sngi lalang isim no aka sibnai kim tunai ya kata ka kalai hajar sanspa nrupu tengka we uyo ika tulop haka sibnai te lada ungi we uju langi sim haka sistem uyo ika tulop nakani ke division kumba silak nrupu ar hajar news pa arpu tengka bar abangangongi mentan ngidon rungut kita ki masterol hapo gani ka Surok temut lalangi multiply ya kata ika silak nrupu ar hajar kamut haka sistem kani ke division ka pelut ya ka jingsiu haki masterol kabalong kumba kendailak nyo pundru hajar lais pa arpo tengka wan abangi pelut kendailak nyo pundru hajar tengka handring nang tun kambat ban ai kontrak man laus nem mencim snem ru ki ai kontrak ya kani ke Surok ban penpuj ya kata ka Surok mendau snem ru ki ai kontrak tegamut ban bu ikiti ke masterol kamdan jingmut syuk lada ki ai kontrak ya kata ka juk Surok lawat lada ki ladun masterol lada ki on pelut tang ki arpo lak ru lagi perlu tang si polak ro banbu ya kita ki wire jongki namta kata ka broadband lane kata ka internet aman lagi snong kabala kata sisa ya kata ka nala ki bena ko selentar te Surok te kadon ru hangte ka ki humpai ba ngimtip kan teli kadon andre kat ku menjingkran no pada SDO wong ka bener ku mas pol na kat we henry ngong to sim tang prateli ba pin pen khuj ro kadon ka jinglot tingiwat ya ka estimate kadno ka songdor kat ba schedule rate ngi ba ka jungle clearance ka ba songdor ku ba chispa prapu art ka chi square meter nang tangi ka rain cuts ka badan ku ba khasaus pa prapu lai tingka chi kubit meter bat ka drain clearance ka balong chispa lai tingka spare running meter ha ka bidi bat ka ni ka art tangi kendo la ti light ne tu ki mau ki belang ta ki humpai ban ku ki clearance ki humpai bat ki sim ku ba praja praspa khandai pu khandai tingka telanangi sim ya kacang-kacang cengai kat 0 kilometer ke badon silentar kan ni Surok ni tip sai ha kacang ikran bat u JE bat kumju ezio kalong kumba 10 kilometer siteng telangi convert no sya kata ke meter kalong kumba 10 hajar sanspa running meter ka dan kacang cai ha te ke Surok tengi ba lara ngi lara ngi sim kelum barok ki Jingtrai lara ya ikat kum ke estimate bat kat kum kata ka Jingpyntrei imat kani ka repairing kan songdor palat ya ka sikro kendai pesan lak tengka sikro kendai pesan lak kendai pu hajar tengka ye but namar larangi ong haka jungle clearance kalong chispa prapu art tengka chi 1 square meter kabalong larangi sim lentar ya ka si pu hajar sanspa running meter kata ka 1.8 ka height ro 1.5 ka height ro kamut kanam tunai ka alpo pralak tengka telangi sim kulum baro kita ki side bump kata bangyong ka rain cuts kabalong si hajar saus pa prapulai tengka telangi sim baro running meter ni sintang si 1 into 1 running meter kamu 1 cubic meter kamut kanlong palat ya ka 10 hajar sanspa cm te larangi sim ya ka jingken ya kata ka saus pa prapulai kamut ka jinglut kanlong kuma sikrol san pusan lak nyukue hajar te larangi simro ya kata ka we ka kabikyong kata ka drain clearance ka bagibu chispa lighting ka kat kum ka schedule rate kamu larangi sim ya ka si po hajar sanspa running mitaro kam dunai ya kata ka ulak prapuwe hajar sanspa tingka te kini larangi sim lang baro
Sautili ki Jingtrai ka ba kini kontraktor berkilak mentrai kan poi hadu silak sikru kendai pesan lak tela na kan ni susim entire length jong ka road kamut kan poi hadu kata ka ong ipi kan 1.95 crore tela ki ong ni pentrai tang kendia om ya ka alpusan persen om ya ka 10% sanpo na kispa andrei larang isim tang sipawa bakin pentrai ya kan ni ka pisaru kanam tunai ka sabu pralak kendai punyo hajar ruspa punyo pulai tingka ka jengkeli ka bumi hang ni kalong kanongut ki benefits kindon lemba kani ka Jingpyntrei kamberit apo kate ke Surok habang hang ni habang ikeli mene ya ki barababu kanongut kidon kita ki registered contractor class 3 apo ke division jongpi ki ongi ber kidon tang kendai pupra ngidon lightly ke subdivision hapok kani ke umsing division ke we ngiong kata ke Mawtari subdivision ke we ke umsing subdivision ke we pat kiong kata ke umroi lene ke Boilembong subdivision ke bahap hapok kani ke division umsning ban ong bengi tang kendai pu prangut kita ki kontraktor kalalun ke jengkeli ke bakraw la ke di jingshan Halor kani ngin sa file we ke RTI ban lap ke jingsha kanungut ki kontraktor kidon ki bala register hapok kani ke division bat kanungut ru kilayo nong daga baki layo kam lembaga ni division balada ki kini kendai pu prangut ki bala ai ngi ki balon na po register kimyo te mano ba enjoy ya kini kam mano ba yo benefit ya kini kam namar ka balungo kalong bangi hang kati ke Surok kidon hadun rungut kita ki masterol ki batrai kat kum ka juk mentang ngi keli kat no chi sngi ki siwi ka bainong sngi ki tik masterol ngitip sai baki lade kita ki RCW kita ki regular casual worker ka baki yo kum basaus pa san pu art tengka ka chi sngi lalang isim no aka sibnai kim tunai ya kata ka khalai hajar san spa nruku tengka we yo ka tulop aka sibnai te lada ungi we uju lalang isim aka sistem uyo ya ka tulop na kani ke division kumba silak nrupu hajar news pa arpo tingka bara bangangoy mentan ngidon rungut kita ki masterol hapo gani ka Surok temut lalangi multiply ya kata ka silak nrupu hajar kamut ka sistem kani ka division ka penlut ya ka jingsiu ha ki masterol ka balong kumba kendai lak nyo pundru hajar lais pa arpo tingka wan abangi pelut kendai lak nyo pundru hajar tingka handring nang tun kambat ban ai kontrak man lausnem mencim snem lu ki ai kontrak ya kan ni ke Surok ban put ya kata ka Surok mendau snem lu ki ai kontrak tegamut ban bu i ketika mastur kam tan jingmut syuk lada ki ai kontrak ya kata ka juk Surok lawat lada ki ladun mastur lada ki on pelut tang ki ar pulak lu lada ki pelut tang si pulak lu na kan ni kontrak beli kim thung sakumban rungut ki ar pulak lu lada ki pelut tang si pulak lu na kani kontrak beli kim thung sakumban rungut sa rungut ba kani ke Surok kanang kinyo trei hi ki bru ki badon ha ka masterul ki ba ha ka juk mentangi ba ka adon ki ba file RTI ha ka Sarkar Meghalaya ki terikam Sarkar Meghalaya lagi hajar teli ki lat post te menta ban supendun kam no tang dagi katu kan ni ki engineer ban yo Jingpyntrei tang katu kan ni ki kontraktor ki badi ki bru jonglo jongno lesen na kaliang jungi nginam la ban Pdiang te Halor kani kamat na kaliang jungi nginang budin bang nginang ai no ya ka we ka RTI ban budin kan no kila pendut akisnam ki paladap akabedi berkum kini ki maintenance ki Jingpyntrei la ni ki repairing jong kini ki Surok kenang bangin kal ngin yo ban tip ban kan no ki siu pat sakita ki master ba ginyui kata ka jingyo jong kinong snong ki jungi badan hapo boy lemba ka jingdon jong kini ki office kum kini hapo ki snong ki tau ki jungi